Iyo kasalanyan ko mo ni Patohwen tohn masarada ka kumawa ba ko person na ko kay kwani to na sa Pohnpei e masarawa ba ko person na kan wa kan na ko na ganikan e wow ka na win Pohnpei Patohwen the speaker legislature so ko wala ka na bali mo search ako government o ay wow tohn wasa yes ako na siya ang Rahnwet ngayon towehda Patohwen bakit darong bukas kaya sa pagmachero ng Rahnwet rohng FSM government, official na sa candidate kan ng FSM Congress, weliepen Pohnpei kan. Wein FSM bakit siya na nasusang Congress na mga kiso ay baril sa silo. O mwaren candidate kan ng Congress ng baril o baril Congress di mabang sansal. Irail candidate ka ng weliepen Pohnpei na mwomwohd na FSM Congress at large, the also babae iang David W. Manuel, Peter and Christian, wasa Manuel, weliepen and Koska. Irail candidate ka ng weliepen Pohnpei na mwomwohd na FSM Congress at iang Rohng election district 1 Fairness Berman o Marine A. Alfonso. Rohng election district 2 Pion Chinet o Punse Lawrence. Rohng election district 3 Eric Pong o Esmond P. Moses. Irail bukas na sa Wein Pohnpei candidate o susang sa silo at FSM Congress. Dual sansal sa FSM Information Services. Irail candidate ka na bang ng suswat, bang mo dati tabakod ng share, ni may sa kaya sa silo. Amurin mo, Congress pa ng plata daw sa President o Vice President sana kumanray, Senador at large, may bang ka. Karyang sa pagmachero ng Rahnwet rohng sang Patohwen kasama irail public servant the song babawi Syria kanan Sannan kanan Pacific o US Virgin Islands o non-executive leadership development program. Dual sansal sa US Department of the Interior's Office of Consular Affairs o Office Patohwen kasama irail public servant the song babawi Syria kanan o non-executive leadership development program. May program yung makikita na island leaders sa Pohnpei na Pilipilda o public service na Patehngete na irail branch o agency of government Patohwen weliepen. Sa pakanan Pacific may irail bukas Patohwen American Samoa, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, US Virgin Islands, Federal District of Micronesia FSM, Republic of the Marshall Islands, o Republic of Palau. Irail public servant may weliepen sa Wein FSM, may Pilipildahn niyang programo o irail bukas may anti-tour sa mwomwohd Assistant Public Information Officer ng Congressional Delegation. Ray Floyd sa Gusray, Junior Auditor ng Gusray Public Auditor's Office. Rosalinda Moore sa Senior Auditor ng Absent State Public Auditor. Stacia Orchard Auli, sa Pohnpei, Career o International Business Manager ng FSM Telecommunications Corporation. Chisang Rayong, sa Deputy Director ng Department of Education. Leonard Samuel, sa Pohnpei, Chief Fraud Investigator ng Absent State Public Auditor. Trifonofit Sam Auditor 3 ng Absent FSM Public Auditor.
Meron yadelmen sa Wenyap na Registrar and Corporations ng FSM Department of Justice. Assistant Secretary and Minister and International Affairs, Government Counter, patohwen irail kachuya weliepen kan usuhs ng wasakan na kone, or patohwen kapinti o beranti, araitan sa oseta menemen ko kachuong na po ko kasampalakan. Yemen siya nagasakan na siya ng Rahnwet, kailangan po karusya o kasirenya. Sa